GC News, Bema Ovia Aquaba. I had the latest and hot news in Kwanamidi, Bremo. Noti, so we now subscribe or more than say we subscribe to the channel. The way I say, we click the subscribe button. Now, what barely notification of when sir, you be able to when the first person out, sir, I can a video. I feel we are now, well, like video. My thumbs up, give us a thumbs up. Now, feel. Share my offer for so now when you be here now who and someone else ewo Ghana memoano afi yebura and someone about the toy yeposo yiti a yes and severe ecosi report ya about to the yiti yeposo yiti and when I mean idea be sending nam social media no near the ade say yes wonne a papa of Penny Danka Williams Yakoshia and why am wadwini say empire mudi be gu fom no oil mudi be gu fom ama yewura Bawumia enwe no Muya denya mobeye na nkomo yi ete say man kama sama yo medase emse mesosua minyan ntie ama emse me mani bi kura de Sunday me na eso mo kano radio station bi na enukuri ni omo say me ne ya papa Archbishop Duncan Williams and Reverend Wangam, Assemblies of God, Sofu Penny, and Asofu Bina Yakwakushia, and Yabosa Apollo. In fact, me who dream. Son say, Bibia say anyhow. Or Reverend Wangam Martinidin, but me wunada. Menene Archbishop in Shia Bepiada. Na almost say me and Archbishop and Reverend Juicy News on YouTube. Hot news all time. And your papa, President Mahama, and your Kushia meeting. Papa, before God the man, me Reverend Wangam, and Papa Duncan Williams, and President Mahama, Papa Mahama, you shared the beer that in my life. And me nim baby a sasim we free a omo ka omo di meto e no omo di matem se me makwaku di sika every baby na me hyenkom say vice president ya papa Bawumia na be win election no e na makwaku di sika e na masesama no e na me ne asofu akohia wo Archbishop Abijewa me susu me nyina baby akran hyenkom enka say ya papa Bawumia na be win election no me ka bi o baby ada me ka obi o be win election baby ya enipa no so wo oduro no wo ho ye Papa me kwa na afre me say me mre fie na wonka nche me kokko ba me mai susu eno correct me say nipa no so wo odio na me say me time Victor Kusi Boateng na osofo Victor Kusi Boateng ade me nimunyam na enu ntino mempene ema vice ema president da na ya papa Mahama ene Archbishop papa Duncan Williams and Reverend Wangam ene akushi akoye meeting me meeting dia mene sabi mpanifo akushi akoye me many break Victor Kusi Boateng awo hefa enti papa nsamna ekoso na nya no kre ne nipa no ka sa asem no ewo sebi chama Wontumi radio hono minim no ena minim boni a media yin ntia wode makotro no ma sebi odi matem ena mesoso sebi ni obi any problem ti de vote no minim de ekoso ndi papa busa mi a mate sebi bi se ekoso na me kra me ho adwiri me sebi bi se ekoso enti no enra ena yeni ene Owusu Bempah ne chama Wontumi frɛ me ena o chama Wontumi ka sɛ ɔno no obi aka kyerɛ no sɛ bi sa akɔso ni station hɔ but campaign ti ɔno ni station hɔ enti onim sɛ bi sa akɔso na ɔno kɔte na ahade pa enti no on be frɛ me na me so men kan de minim fa ho na sɛ nipa no ebe pa me kyɛw a ne nipa no apa me kyɛw ti sɛ papa ti sɛ me nwanwa anya no kre ubusa mi a na me nipa ni mi anya no kre da na me me dance ni
me also for Reverend Wengam no kra me nim no hu da I believe so no kro tia semo ya me say a be surprise no they said me tia se se bi bisa e koso me nim adekudie ntia tanko fond me koton ma o me yem sa ti baba busa me a asema me nim efa asemi hu na papa makachewi papa ne ya na se nsem we bi basa ye wunu no hwe se hwan na ebetimi ahye da ko create bi bisa ase wode time bi beto ni nipa bi nteda ne amanyuko bi tem hello papa me say yeah na ensem we basa you are watching Juicy News on YouTube why ne betumi aye saa di na butai ben wode yes wo pese time ba woni amanyuko bi ntem ana de ben e pese koso ya mi animi o se ye dru apato afi na so hwemia me no my din in fact o time interview kra na obusame de obewi ni election na ana de me kan se enya de a meba abeka ana ebia mehwe honkom me nyina ba bia enhye nkom enkyere party any party bi entime no mi hu ni papra wotna se a ono a dwene asemi ho anyene saa tade wi e de asemi ne ye papa so fu pani Nicholas Duncan Williams Archbishop on tisamenti ase ensa na sabi obi a obetche no edi baba da wo the latest na what ye no no almost say one o say who complain say ye Kusi Boateng reverend waji wani munyam two so no mo bom pa ye say oni so Penny Duncan William bom pa ye say e ma Bawumia we ni sa na wo te no pepepe ana me se me te no because almost Sunday Prempeh meeting na me no minim munyam kra osofo Victor Kusi Boateng edge bia nansan kura makokasa asemwi baba bia nansan mi hu video bia ebra yewura Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia flag bearer wodi nin krata asem koma isi no yewura Reverend Kusi Boateng edwampa yeguso anu achi yewura imam edwampa yeguso na yewese bia me ne wadi nkomo wa ha na wokra de wonkyere nipa obawe ni ene wonkan baasi nipa owe ni no o she space me busa space na space we say na kuwa de cross she space eti bianka hokora nka e be we say bianka yewura Bawumia wode ade yi koyi wo se memfa mra yewura Bempah na ma yewura Bempah ho na ekodi yewura Kusi Boateng na kese ni monyam no a shift ko ho no oh papa me kura no tan interview na ye na make space no na ya agro na ye nyina ye di minimpa unse na se ye kasre e ma me kazo ye man pen na nado o she space ne space no efe now agro die man kire se ye papa Bawumia ana se bia ye papa Mahama na mesreo sa ade no a e koso me sabi me ye sofo ye papa Bawumia masoro wabaho more than once sure on sadie no eno ntino ebia bibi ni kura no na se ebia o man kan kyerɛ me a enye no na bema meti yaw akoka se ebia sabi mani bre papa Victor Kusi Boateng enya denti na nipa no ka wan ka se ne mani bre chief mem so because you are watching Juicy News on YouTube hot news all time senya me nkwame ne sofo a me bompaye e masabi political party bi enya me nkwa na me tiwe me ye sofo sabi political party obi a betimi aba me nchen oba me nchen a sabi me ye sofo I will pray for you nti me ya sabi a me nyene ho na sabi u me nyeye na obia said that tenase edia tro edia to me papa Archbishop Nicholas Duncan Williams so na sabi ibinum edia tem abranya no kre nipa na oto no mo ka asem no sesia se ya kire se on kire ba bi kura ohun sa de na o ye sure so proof o gidi se obetimi akire because papa nya no kre me say
Mini abel my Jimmy Reverend Wanga, Assembly of God so for penny. Minimum. May a short so Tia Kura or no our Becatampa, so for to be paid. Meaning come meaning whom put that. Meaning whom put out. And he made the work in the chassis. I saw for Ben and Owusu Bempah. We know my Kwaku our Bishop. I'm your papa, Sabi. President Mama Campbell. You see that being. I saw for Ben. I saw for Ben. So for one year of wine. So for one Gamia Mupudi. Meaning whom put that. I didn't know yes, sir. Huh? No more yes, sir. Now saying I don't want to talk. Me person makasa. Me team baby. Oh yeah. Now you go who thing. No me. Now also want some fan sound here. Binu me jadi. O be kasa so for no kasa do. Say me team baby me gina me ho. Me now saying radio kura me kasa. Me kura me genti radio. Ubusa so for kura me amoa. Obe kacho. Sebi okra na sebi okro mo kura no mo kache me. Nim de ekoso. What am I say? Now, the Dientina, much for the atomiso. Send me many Victor Kusi Boateng. Many brain said ye. Sabi you. Send me sort on a palm farm in Sense in Kobe will be Mamma Dianini. Many Breno, I will quite beso. And maybe Comobia, and maybe Comobia, I'm got tea and almost say, who can say, a baby, yet she won, na. En komoni binum nse na nam ne nsa so anase na onim hu bi ana na oyenkrofo ana kombetimi ama o magyawo saa bibi saa asututu saa oh papa that's him we atwam ekura men kai ana mekura no saa him we men na nwene ho kura bi ba na ye no kura se saa bre no na enam ne nsa so ana na oyenkrofo ana o mka bia ne kebetimi agyawo me okay me you be and a kanye, but say no crew, send no crew, may mean to me. Okay. Oh, meaning any or penny be boom, and then in the castle phone so or kind of plane. But sub you may not be who be. What kind of plane, say? Papa, this old friend and son, ya. Oh, and the no crack, and the BB says, okay. And not the sea. But men pessimistic in some. You are watching Juicy News on YouTube. Hot news all time. Sakunya no baba. Da wa ho brasi mu pa. Me sorry pa say. Me ma this answer. And the no cre. E ma me tri ni pa krokro frɛ me. Yeah. E kan sa se me frɛ me. Ampa me frɛ me nua no. Me frɛ no wan fa me call. But papa no atwam. Am say 3 years granny. Ai. And me kra no and come again ho. And I say, said you, Bibi at work, I'm in baby. May dream me home. Sabi, may you ma sorry. Sabi, me yamina juma. You know, be any assem. Will be or no say. Or my penny. Ya papa Mahama, I'm my Owusu Bempah. Send me, Membra, may ye bibi. Enfantia, your president, and I am vice president. Nipakrono, Omra out. Also, would you want for Udio Kromra? No, you cronin baby cry. Said you be pages come me say. Hey, why must this come? Oh, papa. Oh, you know, I'm so said and tea. Oh, and some more canina and yan crack. You more canina, papa, and yan crack. Men ne a so full piane, your president, and Kusia baby that and yan crack. Men papa, Mahama. And a bush of near so Biancusia baby, it's not true, and never correct that. Okay, and never correct that. Dear papa, a bush of Yami dancing me. Did you say, dear papa, President Mahama, Umpo, or Tiasimuya, he'll be surprised. Me are so full Biancusia baby, so for Reverend Wengam, and me, and a bush of Eucrubeso. Ene ya papa president papa Mahama me Owusu Bempah Krube zunye kushai wan fi area bay awo no so wo ye meeting audio na obebo me fa no cho wa check ra omo ni sisi a o fa o che omo ade tira mutimi se ni pasa obi ni mo obi on mo ni mo tia no wa tie du bo tie ti watem
Almost woman be do a time ya. Go to baby, you know. And send me some in casa. I send we crown. In fact, they imagine some in casa because I saw phone phobia to me for. Say, me give me the team in casa. But said the Biana me catch on. Most station we because of a young cofa. Any me software. One more honey said your minimote. Any your papa, despite me, your papa father, Dixon mo. Ntino, bibini ya mo premier. Ana mintumi. Enkasemen kasa. Any do tell me so. Said the nipa be good anymore. One may sound with Tisua. You are watching Juicy News on YouTube. Hot news all time. Should be an old one second. Once and for Wafa. No more than nam. Sign Owusu Bempah. And I want to carry a crop as what say. As a meme a bronsam cra sofo. I didn't know so casa. Only me wahi. That one or no 2 radios on our casa. Only me wahi. I didn't know who go me the masses are. Huh? Abba. Baba. Ya nasi ni mfampa bo. We nyina etbetwa. Oh, but papa, esa uko kasa so esu so for no kasa dodo. So kasa dodo. So in fact, o say ya o say ya pa. Sabia wunim ho hwe. So mu ye amotan aba me political party bi ntama na afebe. Eso so me no be any problem. O tay ni me no be antem. Ya tro no masundwiem. Kama. Ten people NDC you mean no be any problem. This year, me hey. Oh, and the moment you me create asem. Information. The papa nyami shaw so afre me na me metimi. On shaw. Oh, afemi. On shaw. Nyami shaw pa. Amen, baba. Let us bye. Yeah, we Ghana here was of Penibia or no say me na be president. Meeting ya John Mahama any asofo akese miensa ye nya mitumi nti nsaka na mkachiro John Mahama any asofo kukuda mfo miensa and akoye meeting amkoye no ono kwa Archbishop on Duncan Williams ni hono mkoye sa meeting okay ti Archbishop Duncan Williams Reverend Owusu Bempah and Assemblies of God of many friends Wengam Steve Wengam so the Mahama tutu omo de koshia ye to me de anyina say Owusu Bempah na nsa so akeka bia ma Dr. Bawumia ntino omo abonten meka se de okan nyina na odi dada MPP fo say anya okosa ye ni ma nyina odi dada MPP fo o makwa ma Dr. Bawumia me ye president da Owusu Bempah no na we see president wo Ghana ha o nyame sofo biye ni wa obetumi akase me mo obi meye president na unya nyame sofo bunsam na dada o ma utimu yaye ode ni buta nyina ni se prophet back your friends have looked to Kusi Boateng MPP for ama wono na say wo project no ama wono na wa sofo kese na fa no kosi hine na dwuma mo ye ma ni nyina no wo mo amfi no and Prophet Victor Kusi Boateng and Mama na popular. What is this? Also for us we nyame sofo. Reverend Owusu Bempah. So you nyame sofo. And now my Mahama befro akwese dem. Enti video audio no. Audio mo Owusu Bempah audio no. Den saka bi. Me catch on this on ya. Audio no a wo pesa wo super Reverend Victor Prophet Victor Kusi Boateng. Say ai yama na popular and fine ko si hini enti wo de won tiase no tiase ne uni that to me no e wo nyame nsem no ma Ghana fo nsu bi ya besere mo ya batu aba enkom hye basabasa re and doson wo ye nyame di for fine and now we catch say Dr. Bawumia ba wini Joma Hama be fere wa ko hye dem wa hye obo obesi wa so da ya ma wo obema wa ankase wa choose minister ba ko bia ope no de position amano wa minister ope no o de be ma wo eniti ene wo kan sema kese babo ntin ene wonim guase ba wo because wo video no audio ni nyina na da bontin so onimu a and nipa ye no mo koba nyina no enye wo nyina na wo ka asem kire mo a eye wo enye wo meka se ya fa ne saa se wo buafu de di kan wo buafu gabi wo buafu na Dampare akire wo ne agrada asem ya awan ka bi ama
Rembu nyina no ye nyema bi a emwa oman no. Wakoya de e na sema ba ho eye principal asem ye wie. Emfa ba ye beto ho e na emfa otumi a wo se obema obi abe president na se obi nye president. Prophet Victor Kusi Boateng me first day Michia no e Kumasi St. Prince Anglican Church. Sam no be amoye cathedral no asem e no friends am twefo nhie mu. Na me ni da and that very day na papa no kasae no e na me say papa no Yakopon honhom no so. Sabe me tuwe me nye hotini but makwa kakra makenkan Bible kakra. Obi kasa no ye nyame sofo amehu. Obi kasa no nye nyame sofo amehu. That very day na me say Prophet Victor Kusi Boateng we nyame sofo nyame asra no. Enti se onyame se obi mu no de na ye adwuma ene no nkwatwe manso se ena ne disasu ntino obeya uma Bawumia me ye president da de adwuma ha made ma wo no je wa de na wo de be ye odwapade bi afaye but una na wo kire de wo ye president of Ghana prophet so ye prophet and reverend Owusu Bempah anya na wo si president ma Ghana for no anim de ye pe na se wo ye obi a wo dwene o man no ho a ahyase no se wo ye nyame difo a Obaka se Dr. Bawumia be wini. Ene ya fro akwhye dem ntino. Oba bontia be ka se na de dada MPP fo na de dada Bawumia ontimi wini nde o man no ye president nde man no ye president kina. De obeye bia no de onyame ahira no wahira no. Nyame se Bawumia be president obeye. Reverend Kusi Boateng na se Prophet Kusi Boateng ontimi mbre na se. Reverend Owusu Bempah ontimi mbre na se. Emfa ho se wo se no abaji wani monyam no de nyame na di ma no nyo na baji nyame na di ani monyam na ma no se omfanya adwuma oh se enu anti na cathedral no ya ngunguna sa no akafo mpanimfo bi ehunu se sa Prophet Kusi Boateng no ase wonya ni monyam bi enti ya nsari ntia no ana mu nyina mo yesa but de mu ye nyina emfa he ase me na me mpaso meka bi but de ama me ka bi ni se adwuma no aye no okay eye nyamedwuma eye nyamedwuma ne eye na ebia nipa nim se ye nyamedwuma obi ani kwan Yakopon fa so ede ne adwuma wo Ghana okay nka Esther chapter 4 ebra Mordecai na no fa se Esther okay ana Haman epese wo tori Mordecai ni Israelfo ase ana Mordecai tiye otiye na osuma se monko kanche Esther se ni se na eba nti on na yo hima onko kanche wo hene no se na eba Esther sibo unim se de amamle sitie ohene no mfra mi amekwa wantene hempoma mo so ebetumi akumi nti ebehu ando se monko kanche no se ma wonye na adwen so yo hima nti asem no edu de adin a obefa mu afiri na ebi obetumi afam afiri ni nyanso Yakopon de ogie bi ebefa obi so aba na why na nim se ebre esem esise nti ene Yakopon ma be ye ohima wa ha ewa na nafo asase so Mia me ha meti am ye journalist America say e bia bre senti ne Yakopon se me yensem training asemba ye ntimi sekire ne kan kire Ghana fo enti Reverend Owusu Bempah ene asofo mpanimfo na me jom mahama koshia afedie mobile bonten abetum futu agu Ghana fo ni abeka se de na mo kan fa Dr. Bawumia hu nyina na ye na ada na me dada MPP fo no ye hu na kire mo audio no Mensah kan bi na bre semu nso no baba bonten mo bi ahu na ya hu asofo ko amoye no Ghana ha no mo bo sha ya sha wo se ye besu aso da ma wo ye be mo yi minister ba ene ne keka ho ani bo otimu po se Reverend Anase Prophet Victor Owusu Boateng obeguna ni mu ase na se woni ne betwene wontimi ne ntwe obi ya no betwene ndi onyame asa no betwe manso be di nkunyim ti Ghana for mu ti afi na wo twe ye ko no e bia mbeti video bi tape bi nsensem bi e ma mo ka se o e se Dr. Bawumia no na ye dada no obi ya dada obi e nyame onyame anyatro se wo so ye nyame sofo a wontime kan te se Yakopon se Dr. nkunim ne abeka so be die atro ti Reverend ana Prophet Victor Kusi Boateng Reverend Owusu Bempah misrew mani ni sofo na nso di odie all right na yemko ye ni mate gono mate ye no amenia na osudan na aduna wano pay oh some de modinam daja mesom kakra na asofo sem na asofo hu komo ya na mentampe ya na yesi Yakopon say touch not my anointed do my prophet no harm but as to who is his anointed we don't know what I say it will be in your bill and cast where asofo say pa I was say we can ho asem a wa hwe because he knows anointing e won so say in the soon but
asofo because asofo wanzamfo asofo a omunya asofo nipa omunya asofo eso mo fo mo asofo de Kwaku yehu bibre hu me gide se obi akuru bibi wo yo waiting for we ni reporter about the to ye pono so because just news so and our no so we can subscribe ya omodia say we subscribe to the channel. Now so what like video to give us a thumbs up. Now share my offer for us now. We may be here now and someone also essentially had the latest and hot news in Ghana the Prempeh. Also get me actually what Gyamfi and somewhere you know will comment box in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.